Pemirsa nganutin data ring tanggal 13 Juni warsane makin, akeh nasabah Pegadaian Kanwil Bali Nusra ngajuang restrukturisasi kredit antuk OSL ngantos langkungan satak miliar rupiah, luwiri langkungan tigang tali nasabah kaecen restrukturisasi, miwah langkungan siu nasabah sampun katulak. Deputi Bisnis Pegadaian Area Denpasar 1, Iketut Winatan Latarang, kewentenan langkungan siu nasabah kanton ring progres restrukturisasi, miwa 305 ring progres pengajuan, silih tunggil sane kebausang oleh pejabat negara, indik restrukturisasi, kramen narkayang, restrukturisasi puniki sampun otomatis, punika ngawinang Pegadaian sampun nincapang penyobiahan, melarapan kewentenan outlet tur nguningayang majeng para nasabah, tani sedang ngemuliang restrukturisasi raris selanturnya nih, krama siderau ke kantor. Kewentenan telung benang tigang tali nasabah, pegawai Kanwil Bali Nusra, dalam ngawigunayang program Gade Peduli. Program puniki wanta antuk wantu, nes tetegenan majeng para nasabah, inge punika, kaicen nenten naur bunga selami 3 bulan, antuk pinjaman pini ageng sani akenya ni ayuta rupiah. Program sani sedurungnya ni side keanggen majeng adiri krama ring siki kakak, rau mangkin side keanggen majeng kali diri krama ring siki kakak. Akenya ni pitang dasa kali miliar rupiah wantuan, sani sampun kecairang ring pemargin program puniki. Cita Maya Bali Pos nguningayang.